Inshuti zanjye duteraniye hano. Mbese mwaba musobanukiwe ibibazo by'urusobe rw'ibibazo biri muri ibi bigo by'ibiyaga bigari? Mwaba mubisobanukiwe? Abana n'abakuze bajyanwa mu migwi bitwaza intwaro, abagore bafatwa ku ngufu, abana bagafatwa ku ngufu bagakoreshwa imirimo yo kwimba yo gucukura amazahabu, diyama, za korota n'ibindi. Hari abanyepolitike babi bashaka kuryanisha abantu. Ibyo byose rero biterwa n'ibibazo by'urusobengane by'ibibazo biri muri ibi bihugu byacu by'ibiyaga bigari. Dukurikira umukino. Nawe iruko aha mu biyaga binini, ngaha mu biyaga muri kano karere k'ibiyaga binini hari ingorane z'urusobe. Atujue nani ndio mwanzo, atujue mwisho ni wapi. Vyote vinazingana. Abantu bose bagakoresha nk'abana bato bagakoresha mu kwinda izahabu, za diyama, za kolta. Rero twifasha abantu. Mwebwe n'umubitsi. Abantu barakoresha rwose kandi ingorane z'inama mu karere k'ibiyaga binini. N'urusobe. Hari abantu bakoreshwa mu gisirikare mu migwi y'Rwanda. Ese n'umubitsi. Hariho abantu bakoresha abana bajyana kwiba amazahabu zajya by'abana. Hariho impunzi zikurikirana, impunzi zamaze ko zirahunga. Hariho abantu bafatwa ku ngufu, abandi bakarungika mu yindi miti itandukanye, Rwanda, mu Burundi, muri Kongo. Ni ibintu by'urusobe. Abana barakoreshwa, abandi bakaja kwiba za zahabu. N'urusobe ibintu birikoga mu biyaga bine. Wamubizi n'urusobe n'ibintu bisobananye kugira ngo mubibona. Maziwa makuu matatizo zinachangana matatizo zinachangana matatizo maziwa makuu matatizo zinachangana ibibazo byo mu karere, ibibazo by'urusobe, ibibazo byo mu karere, ibibazo by'urusobe, ibibazo byo mu karere, ibibazo by'urusobe. Ndani ya kundi za kijeshi wakidai kutafuta usalama wao, wakubwa kwa wadogo, wanawake wanabakwa, wengine kwa kutumikishwa kutafuta dhahabu, na wenye siasa mbaya